Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda ni by'agaciro kwa mukiri kumwe natwe rero niyo mpamvu tutabatesha agaciro tukaza tukabagezaho ibiganiro byiza bigezweho ndetse n'amakuru abagezweho. Muri kino gitondo tuje kubagezaho amakuru agezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turaza kubakira ku ngingo nkuru zikuvugwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Turaza kubabwira ko imbere ya Perezida Paul Kagame RSSB Tigers yanditse amateka yo kwegukana bare 2026 hanze y'u Rwanda. Tubabwira ko General Mutayomba wa FDL yarasiwe mu mirwano yabahuje na AFC M23. Kisekedi yakojeje hagati mu ntozi hateguwe imyigaragambyo yo kurinda itegeko nshinga bari kumwamagana muri Amerika. Turaza kubabwira ko Amerika yateguje ibihugu byo muri OTAN kwigenza. Turaza kubabwira ko kandi abantu 11 bishwe n'isandara ry'ikigega cyarimo ikinyabutabire n'undi yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nizo ngingo twakira amakuru yacu ya none, reka tuze tuyarambura. Imbere ya Perezida Paul Kagame RSSB Tigers yanditse amateka yo kwegukana bare 2026. Niyo nkuru twanzikiye amakuru yacu. Reka tubabwire ko amateka yongeye kwandika muri Kigali Arena. Ikipe ya RSSB Tigers ihagarariye u Rwanda yatsinze ku isegonda rya nyuma ikipe ya Petero Atletico y'u Rwanda amanota 90-48 ku mukino wa nyuma wa Africa Basketball League 2026 yakinwaga ku nshuro ya gatandatu. BK Arena yari yuzuye byo guturika. Urusaku rw'abafana rwasunikaga abakinnyi ba buri kipe, by'umwihariko RSSB Tigers yo mu Rwanda. Benshi muri yo bumvaga iby'abafana baririmba umukino wo ku rwego rw'iyo tubona mu marushanwa akomeye ya basketball ku isi nka NBA cyangwa ibikombe by'Uburayi n'ikisi. Warebye umukino ntiyahombye. Mu mukino Petero Atletico y'u Rwanda yahabwaga amahirwe kuko isanzwe ifite iki gikombe, ariko RSSB Tigers zagafuka imvugwa rimwe kuko nibwo bwa mbere yitabiriye irushanwa, ariko yaratunguranye itsinda amakipe karahava yari yatezwe ku mukino wa nyuma. Igice cya mbere cy'iminota 30 yarangiye hari amanota 37 ya Petero di Rwanda kuri 42 ya RSSB Tigers. Mu gice cya kabiri nabwo RSSB Tigers yakomeje guhangana na Petero Atletico di Rwanda ibona amanota 48 kuri 51 ya Petero Atletico, byatumye ikinyuranyo cy'amanota 2 gusa aricyo gihesheje igikombe RSSB Tigers. Mu banyarwanda bakurikiye uyu mukino harimo Perezida Kagame, umwe mu bayobozi b'Afrika bateza imbere cyane imikino. RSSB Tigers yagiye mu ishanwa ku itike ya APR Basketball Club kubera ibihano yari yarafatiwe, cyakora abakinnyi bayo bavanzwe n'aba RSSB Tigers. Reka mu Rwanda tuhasohoke twinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dutangiye kuri inkuru ivuga yuko General Mutayomba wa FDL yarasiwe mu mirwano yabahuje na AFC M23. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko General Mutayomba, umwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba za FDL, yarasiwe mu mirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23 mu gace ka Ngururu yarereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masiza. Amakuru dukesha umunyamakuru wa Bwiza wigereye ahabereye imirwano avuga ko General Mutayomba yarashwe amasasa 2 hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na M23 mu gace ka Ngururu. Imirwano itari yoroshye yarasiwemo kandi umuvugizi wa Zarendo, ndetse harashwe benshi abandi barafatwa. Ku munsi w'ejo saa 12:30 z'umugoroba nibwo Mutayomba yagejejwe ku bitaro bya Beni. Aya makuru yemejwe na Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Willy Manzi mu butumwa burebure bugaruka ku bigwi bibi bya General Mutayomba. Yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje yabihembewe kandi akarindwa. Yagize ati umurage wa Mutayomba ni umwe wo gusenya, yisha abasivili, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi, ngo ingo n'imidugudu abihindura umuyonga.
yakomeje avuga ati vuba aha imidugudu ya Kinigi yatwitse arebera bituma imiryango ihunga kandi yarashegeshwe uyu munsi ubwo Tshisekedi yari mu nzira yo kwitabira umukino w'umupira w'amaguru mu gihe ibibazo bikomeye bikomeje kwibasira igihugu. Iherezo rya Mutayomba riributsa ingaruka zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa nk'igikoresho bya politike. Guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru yagiye aca umugani ati hari aho umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitanwa nayo, niba ushyigikiye imbwa bishobora kurangira ukubitanwa nayo. Yavuze ko uyifatanya n'abantu babi cyangwa bagashyigikira ikintu cyangiza kenshi birangira ibyago bimugezeho. Reka iyo nkuru tuyisorezaho, ariko tukiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko Tshisekedi yakojeje ngagati mu ntozi byatumye hategurwa imyigaragambyo yo kurinda itegeko nshinga. Ihuriro rya politike rya Alternative 2028 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryahamagariye abaturage gukora umunsi wo guhagarika ibikorwa byose kuwa gatatu tariki ya 3 Kamena 2026 mu rwego rwo kwamagana umugambi rivuga ko ugamije guhindura itegeko nshinga no gufungurira Perezida Felix Tshisekedi inzira yo kwiyamamariza manda ya gatatu. Mu butumwa ryashyize ahagaragara, iri huriro ryasabye abaturage kuguma mu ngo zabo no kudakora ibikorwa bisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi nk'uburyo bwo kugaragaza ko batemera uwo mugambi. Alternative 2028 ivuga ko itegeko nshinga atari ryo ribangamira imibereho myiza y'abanyekongo, ahubwo ko ikibazo kiri mu ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano z'ubuyobozi no mu micungire y'ibibazo byugarije igihugu. Iri huriro ryibukije ko ingingo zitandukanye z'itegeko nshinga zirimo iya 47, iya 48 na 58 ziteganya inshingano za leta zo kurengera abaturage no guteza imbere imibereho yabo, bityo rikavuga ko guhindura itegeko nshinga bitari igisubizo ku bibazo bihari. Guhamagarira abaturage guhagarika ibikorwa byose bije nyuma y'igihe hari impaka zikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birebana n'ibivugwa ku mugambi wo kuvugurura itegeko nshinga. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango imwe n'imwe ya sosiyete sivile bakomeje kugaragaza impungenge ko izo mpinduka zishobora gutuma manda za perezida ziyongera mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi butaragira icyo butangaza kuri iri hamagarira abaturage kwigaragambya ryakozwe na Alternative 2028. Nibiramuka bishyizwe mu bikorwa bishobora kugira ingaruka mu bikorwa by'ubucuruzi, ubwikorezi n'izindi serivisi mu bice bitandukanye by'igihugu kuri uwo munsi. Amakuru yacu reka tukomeze kuri iyi nkuru ivuga yuko Amerika yateguje ibihugu byo muri OTAN kwigenza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zitazakomeza gutanga umusanzu uruta w'ibindi bihugu mu muryango wo gutabarana wa OTAN, igaragaza ko igihe kigeze ngo ibihugu biwugize byishingikirize ku bushobozi bwabyo mu kwirindira umutekano. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intambara wa Amerika Pete Hegseth ubwo yari mu nama mpuzamahanga y'umutekano yabereye muri Singapore. Yagaragaje ko Amerika ishaka uburyo bushya bw'imikoranire ishingiye ku bufatanye, aho buri ruhande rugira uruhare rungana n'urundi aho kuba igihugu kimwe gihetse ibindi. Uyu muyobozi asobanuye ko kubera iyo mpamvu Amerika igomba kugabanya amafaranga yoherezaga mu Burayi, ahubwo ikayashyira mu bindi bice ifitemo inyungu mu by'umutekano bizafasha gukomeza guhangana n'Ubushinwa. Ibi bitangajwe mu gihe hakomeje impaka ndende hagati ya Washington n'ibihugu by'i Burayi bigize OTAN ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu by'umutekano. Nubwo kuva mu 2014 byari byumvikanweho ko buri gihugu kigize uwo muryango kigomba gutanga nibura 2% y'umusaruro mbumbe wacyo muri OTAN, ibihugu byinshi by'i Burayi byatinze kugera kuri iyo ntego. Nko mu 2025 OTAN yatangaje ko ibihugu byose 32 biyigize aribwo bwa mbere byageze kuri iyo ntego, ariko ko
nabwo Amerika igikomeje kuba imbere cyane mu gutanga inkunga muri uwo muryango, kuko mu mwaka ushize niyo yatanze hagati ya 60% na 62% by'ingengo y'imari yawo yose. Ibi byatumye Perezida Donald Trump wa Amerika avuga ko n'ubundi aya mafaranga abandi batanga ari make, ahubwo asaba ko buri gihugu cyajya gitanga nibura 5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu muri otane bitarenze 2035, ariko ibihugu byinshi bivuga ko ibyo bigoye cyane kubigeraho. Amerika nigabanya ingengo y'imari yayo muri otane, byitezwe ko hashobora kubaho impinduka zikomeye mu mikorere y'uwo muryango. Amakuru yacu reka tuyasoreze n'ubundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubabwire ko abantu 11 bishwe n'isandara ry'ikigega cyarimo ikinyabutabire. Abishwe n'iturika ry'ikigega cyarimo ibinyabutabire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze kuri 11, ndetse imibiri y'abantu 9 niyo imaze kuboneka. Kuwa 26 Gicurasi 2026 nibwo hatangajwe ko abantu 2 bishwe n'iturika ry'ikigega cyari ikinyabutabire gikorwamo impapuro. Byabereye mu ruganda rwa Nippon Dynawave Packaging ruherereye i Longview muri leta ya Washington. Hakurikiyeho ibikorwa byo gushakisha ababa baburiye muri iyi mpanuka bitwara hafi icyumweru cyose hifashishijwe uburyo butandukanye burimo na drone. Impamvu nuko iki kigega cyarimo litiro miliyoni 3.4, ni ukuvuga amajerekani 900,000 bya white liquor ikoreshwa mu gukora impapuro n'ibindi bikoresho. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko ibinyabutabire byagiye no mu mazi yo mu mugezi wa Colombia wari hafi aho, ariko ko nta ngaruka byagize kuko amazi abaturage banywa cyangwa umwuka bahumeka bitambiye nk'uko byakekwaga. Nippon Dynawave Packaging ni uruganda rw'ikigo cy'abanyamerika gikora impapuro cya Nippon Paper Industry. Nippon Paper Industry yaguze uru ruganda rwo muri Amerika miliyoni 225, iruguze n'ikigo cya Weyerhaeuser gikora ibikoresho bikozwe mu biti mu 2016, nibwo rwise Nippon Dynawave Packaging. Inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, naha dusoje amakuru yaragezweho, tubashimira kuba twayabanyemo. Nge nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.